Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. 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 Pupurianda ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepain tulot ing tumulala, kakong kasalang, king kakong kabigwan. O Ginoo, linigtas me ing beko, king kamatayan. Emo ko inabe, karing padulong na, king kutkutan. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Dalitanan niyang kapurian ing Ginoo, ikong sablang malugod keya. Eyo kakalingwan pasalamat king banal alagyuna. Saguli mo ing keyang mwa, kabang-kaba ing keyang ganaka. Karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapot datang ing tula. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. Pakiramdaman mo ko sana, o Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko. Inalilan mong pamanerak, ing kakong pamagsalbat. O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Ikaginuing purian ko, uling linig tas mo ko. 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 Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Pikabalwan kayo king pamanyal pantaya, king pamagsalita, king kabyasnan, king kasipagan, at king kaya kayong lugod para kay kami. Sikapan yung manimuna kayo naman, king pamanyapat mayap. Balo yun nung no anti karagol ing lugod na kay katamo ning Ginoo,
tamong Heso Kristo, bistaman mabandiya, meging pakaluluya alang-alang ke kayo, ban mi bandi kayo king kapamilatan ning kayang kakaluluan. Sasabihan ko iti, uling bugi ko lang kabayat nan ding aliwa at kabayat nan nakoman. Nakoman lipit ngening kasalukuyan, inya sukat yu lang saupan dingat king pamangailangan. Nung ikayo naman ing miras king pamangailangan at ila lipit, ila naman ding sumaw ke kayo. King anti kaniting paralan, makapisaup-saup kayo. Antimo ing sasabyan ning kasulatan. Ing tinipon dakal eya linabis, at ing tinipon ditak eneman migkulang. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Nung ing tema ning biye, yo ing magamit, ing makabang pormo, yo ing sukat mabasa, antina ning pamipakayap, karing masakit, yo ing mirinan migit abye, ing makaurong bandang kaili, yo ing maliyaring lakton. Ing Ginoo manatiliya kaya kayongan, At kaya ko antimurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Marco. ligaya kaya ko, o Ginoo. Tinukiya i Jesus at tikyande ring tutong dakal ataw. Misasaksakan la king lelena. Ating metong ababay ka rin, alabi ng adwang banwang kayayagasan daya at tutuyang magkasakit. Dakal na lang doktor ding dinawe kaya at mimi na ing kayang pibandyan king pami payulo. Dapot ere apakayap ditakman. Nune lalo ya pang misubo sakit. Abalita na ing sasabyan daring tao tungkol kang Jesus. Anya may kisaksakan niya karing tao milulupong kang Jesus ang gaking ikwanang milapit king kagulutan na Jesus. Tigil ne imalan. Uli nga nang sasabi king lubna at tagil kyamu man imalan kumayap na ako. Kanita mo rin biglang tinok ng ing agos ning kayang daya at dimdam ng kinayapya. Anyang dimdam ng Jesus king ating upayang linuwal kaya, belik tanala ring tao at nga ng kinutang, nino ing tinagkil keng imalan ko. Ngarang may kibat ding kayang alagad, akakit mong dakalat tao ding misasaksakan keka, saka mo kukutang nung ninong tinagkil king imalan mo, dapat sinduna nimpa maglalawe ng Jesus, panin tunane itang tinagkil kaya. Pablasang ing babay balo na ing may palyari kaya, gagalgal yang linapit kang Jesus. Siniklaw yaking arapana at pigtapat na ing mabilog akatutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pepakayap na ka ning kasalpantayanan mo kanako. Muli na kangeni at ipanatag mo ing lub mo. Mayap na kang lubos.
ing may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayongan. Kumusta ko po? Maayap mo naman po. Ini mo pong libutad na ning Ebanghelyo, yung kinuwata mo banpego naman, iba't iya po kang San Marco, chapter 5, verses 21 at kasunod na po. Tungkol yaking meto nga babaeng maluwat ng masakit, kaya gasan niya daya, labi ng adwang banwa, at mayuyulo, gang ninong doktor lapitana. So, minsan na bak, abalita ni Jesus, linapit niya, may kisiksikan niya karing tao, at telane malan i Jesus, at kinayap niya. Iti po ing ebanghelyo, para kekatamong mahilig tatalan, mamapis, mumuma, karing malanda, ring imahen, or litrato da ning Gino. Tungkol niya po kaya katamo ini. Itamong maralas ning kaing tatalan, mamapis, mangurus, karing malanda, ring imahen. Paano ko po gagawan tayo ni? Hanggang ako gagawan ko ita. Potang ating imahen kayo ni, muntaw kay ngarap talan kay mga dikol. Uling feeling tamo, basta't atalan me malan, at inang upayang luluwal kaya. Bala mo may papaldan tamo, bala mo ulwan da katamo, bala mo bibindisyonan da katamo, reting imahen arete, ing Ginoo ya talagang manulo kaya katamo, kapamilatan da reting imahen arete. Nano po yung sasabyanan nini kaya katamo. Okay, mumuna po. Aminan tamuan, itamuan at intang sakit daralanan. Maluwat na, itamuan, masakit tangan, at intang sakit puso, alta presyon, diabetes, sakit kimbatu, cancer, miyaliwang sakit. At nung wala ko man sakit, kay at intang problemang daralan. Mababakalawe kay sarili mo, mapagusga ka, mapanlait ka, mapanisip kang marok, nanong kasalanan ing problemang daralan tamo. At anting tao, sasabihan na ning Ebanghelyo ngayon, kailangan tang mapis, talan, king Ginoo. Dinina nakatamong senses ni nga pong Ginoo. Mata, balugbog, asbuk. Ating peka maragul kareti, wapining sense of touch. Ing mata keniya mo, balubog keniya mo. Sense of touch, ganaganang party. Buong katawan tamo, pwede ang maging dalan, ning pamanalan, pamanagkil, karing ariwa. At uting-uling atintang sakit, itamuan po, anting tao, kailangan tangan mamapis, tatalan, king metong abage o metong ataw, na mapalyaring mame kasngawan, kaya katamuan. Ako po neng madidepress ko, neng malulungkot ko, neng masasora ko, neng mimimwa ko. Ako mismo, feeling ko kailangan kong talan king metong abage. Yung problema, ala na ako man asawa, na pwede kong talnan. Ala na ako man anak, na pwede kong kandungan. So, nang talnan ko, potang isipan kong kailangan kaying power, iba't kay metong abage. Pali po nang buri kong tatalnan. Bisa kong kakawe king dagat. Atin ko pong kumpisal kaya kayo. Ining milabas sa paruminggo pinto, na ako kapagal, na ako kasora, na ako kalungkot, na ako kamwa. Yung problema, adwa ko na yung banuang kakiting dagat, uli na yung pandemya. So, ini po yung kumpisal ko. Anyang milabas sa Webis, piyesta ng San Juan Bautista. Akong dili po, kaya rin kung may kifamiesta ka rin, mig-drive ko. Malahot. Minta ko king dagat.
Kay ba't ita pong feeling kong mwa ko, malungkot ko, masora ko. Bagya-bagya, miglakad ko kindagat, telan ke kindagat. At nepo kasanting, ay, mayalun, marimla, ay talaga. Linundag ko po kindagat, kya mo telan, nanine, kinawe ko king kayang danom, migbabad ko king kayang alun, mendatun ko king kayang dagat, at pepaburen kong hanggang mipasno ko. Kaya rin nanita, sinaka ko, masalese na ako pakirandam. Kailangan pong tatalanta mo king metong abage o metong ataw na pwedeng mamyesi ka ng kaya katamo, pwedeng kapasngawan kaya katamo, potang matsura ta daramdaman. Mumuna po ini, kaya kayo. Ikayo tin ko ang asawa, tin ko ang anak, tin ko ang pengari, tin ko ang matuwa. Pota pong malulungkot kayo, potang masisira ko loob, potang masakiting panamdaman nyo, kung pumikakuno, talan kayo karing asawa yo, talan kayo kang mayo, talan nyo ring anak yo, kimkiman nyo la ring anak yo, karing kaya kompago, kaulan nyo la ding malugod kaya kayo, ring familia yo. At maniwala ko, kay ba't na po nito, hanggang nano mo, mipasno kayo, at kumayap ko panamdaman. At tandaan niyo po niyang malatita mo, potang mapuling ka, kay ba't munta ka kang makikya ka, mame, puling ko. Nang gawa ng ma. Tala niya ang matata mo. Labulana yung bagya. O yan, alane. Milagrupin alane. Bakit? Leko na yung imaitang puling mo, ali. Telaneng mitmong lugod ing mata mo. At kay ba't inumana ka pa, lalo kang mipasno. Makanyan mo naman po, ingamanwanan ng Ebanghelyo ngeni, talan kayo, eko mikakuno, eko tatakot, patalan mo naman. Uling ing talan, daring aliwang tao, lalong-lalo na ring malugod kaya katamo, makapasngoya po at makaulo kaya katamo. Amen? Amen. Kadwa. Atin tamong Diyos. Atin tamong iba. Neng masakit kayo. Neng matsura ko pakiramdaman. Neng malulungkot kayo. Eko pumikakuno, muntakeni, siklawud king harapana, manalangin kaya, maus kaya, makisabi kaya, patalan ko kaya, kaulana kayo ning Ginoo. Yan mismo po yung sinabi nga na, ing lagyuyo makadukit yakim palad ko, dako kalinwan kapilan man, kayabe ra kayo. Kaburi na po ni nga pong Ginong awsan taya ba nakatangtalnan. Dakal pong kwento, dingdimdam ko ring masakit, talagang siniklawla, manalangin, makisabi king Ginong talnanala at ulwanala. At potang kay sabihan da, bala mo, dimdam keng tigkil na ako ning Ginoo. Episana ako ning Ginoo. Kinawol na ako ning Ginoo. At kay Batanita, sakala ni Paldan. Amen. Amen. Mahus kayo mo po. Maniwala kayo. Salpantaya kayo king Diyos. At iya mismo, tipaya at tagkilan na kayo. Aliwa mo po itamong tatagil king Ginoo. Ing Diyos kaburi ng apisana katamo, tagkilan na katamo, at kaulan na katamo. Maus tamo mo po kaya. Yako nembenging, ako may papatudod. Salatan king kama ko. Pantunan king rosaryo ko. Hanggang itamong rosaryo yung tatalnan ko. Hanggang paulit-ulit. May patudud kong manyaman tatalnan ke king rosaryo ko. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Kilala niya po John Lennon, daring Beatles. Imagine there's no heaven. John Lennon po. Taga Britannia,
mintaya New York, karinya menok nangan, itong apartment king New York. Minsan pong bengi tinipaya i John Lennon, ban manyaling grocery, keng supermarket. Pauli dadala no ring grocery na, anyang ating biglang taong linwal. Alang kutang, alang nano, beril ne, pa! Meteya i John Lennon. Amerika ini, saguli arakap de itang memaril. Anyang interview de ing memaril, bakit beril ne i John Lennon? At inyang muwa kaya, at inyang utang kaya, at inyang sukalob kang John Lennon? Bakit beril ne? Balo po yung pakibat na makanini. Ekwa tatandanan buong biyeko na hanggang minsan mo tela na ako o kinarga na akong mako. Tamo yung pakibat na. Ni minsan king biyeko, ako balo, na tela na ako o kinarga na akong mako. Balamot ne, kalawot ne. Pero it explains everything. Neng mapagal ko po, muket ko king kwarto ko, luklok ko. Ining metong asong sese ko, imonsi, ing bunsong dili. Ay, agad ya pong lungob king kwarto. Mulay ya, pakandong ya kanako, ipatong na yung buntok na kanako. Ako kanita, gamusan ko ne batal. At nepo ka kuswelong tatalnan. At kabang tatalnan ke, aliwa mo ya yung maswelo. Ako man po, ipapasno ko at milalako ko pagal. Ing Diyos po, makanya niya naman. Emo itang buri ng tatalnan taya, yaman matulaya, gustong atatalan nakatamo. Anya metong paborito tamo pong amano, rin kayo nakan minsan, yak ba nung ngayon paborito ng tepang? Sabihin na rin kayo nakan, may touch ko. May touch ko. May tagkil ko king sinabi mo. Healing hands. Gamitan tala po. Amen. Ngini pa siyag tamang kakatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang King Banwatiatu at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk, wananing Diyos ipang mayupayang tutu, ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabiempon menga mate, sasalpantaya ku King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisa Makding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alanganga. Amen. sa salpantaya tamo, King Metong a Diyos, alina lang kaya katamo, alang-alang King Bie, mipnong tiwala talang dalan arapan, na ring sablang kaplas, at sakit na ning yato, at ning balya ning Diyos, at nga tamong sumabi, ginuning Bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi, ulitan tayo po. Ginuning Bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning Iglesia, isundo ng mitmong lugod, ing pamipakayap ng Jesus aginuta mo, banding masakit, may paldanlo, ding madadakurak, may timawalo, at ding kaluluwat may na, may pagluwalulo. Manalangin ta aking Ginoo. Ginuning Bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Ban kaniting yatong danupan king pamangan at ulagang espiritual, ding atinan na iglesia at bansa, makabuklat lang palad idake, ing labis-labis at tsukarelo, karetang dimot kareti. Manalangin ta aking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing doktor at nurse, at ding sesese, karing masakit at ating kapansanan, mi kamaragula sanang kagalangan king biye, at mi ka-inspirasyon king obraro, kapamilatan ning lugod ng Kristo. Manalangin ta aking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning kasalpantayanan dat kapaniligan, ding masakit at mamamatay, matibe mayugne king ginutang Heso Kristo, ban kayabe no, atanggap dang mitmong kapibabatan, ing sakit at potang datang no, atanggap da naman ing kamatayan, anting pasbul, papunta king ganap abye. Manalangin ta aking Ginoo. Ginuning biye, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para po karing kapatid damong mag-wedding anniversary, Pedro ampoy Josephine Serrano, king karelang 50th. At sula po ri Pedro ampoy Josephine. Sula po. Ibindisyonan ko po kay Bat Kening Arap na. At para po kari Rolando at Catherine Salamat, Jason at Rizel Parico. Para po karing kapatid damong mag-birthday, Herminia at Juana Sabalboro, Alexa Colin Dinhotian, Edward Manlutak, Paula Ocampo, Frances Victoria, Leia Ann Pangan, Rebecca Cabral, Hart Cabral, Aneha Sahagun, Morel Roque, Edna Kayanan, Jonah Rivera, Sherwin David, Benedict Tua, Dusty Diaz, Anthony Gangcuangco, Carlin Sofia Cruz. Para po karing intensyon da ribong apoy Zon Bautista, Ross V. Dizon ating karelang familia. Para kimpayapan ng pamaglakbeng Ursula Flores, para karing kapatid damong masakit Victor at Consuelo Mendoza, Jesus Tayag, at para po king kapayapan ding kaladwarari Lodi De Leon, Elena Pexon, Francis Calbang, Chris Bautista, at para po karing Legion of Mary. At para karing sarilitang intention, tahimik talapong idawon king Dios. Ginong Dios, kaya ka utang mi ing kaya kang pangayatyu, ibat kaya ka daratang ing sablang mayap, saupan mo kami ban alupig mi ing kamatayan, at dewakan kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Amen. Amen. Pedro po po Josephine, kani pong harap. Sula? Andalo po, at sula? Okay, can. Kantala po rin.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligayin ning kayang lagyo, ing kaya katami ka sa plala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O ginuming Diyos, kapamilatan ting kekang sakramento, ipagkalubmok kaya kami ingupaya ning kekang talan. Manano na sanang iting Eucharistia, sa upana kaming sumuyong mitmong katapatan keka, king lagyo ng Jesus, aginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayungan. At kaya ka, Isipan niya at luguran ng Diyos. isipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat ing pasalamatan da ka o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang pangabait, mi bait kem pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabus kami king kasalanan. Kapamilatan ng pamanyabli ng mebe, mi bangon kami, kimbieng alang angga. Ulinita, kambeda rin sa koro ding Angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila keka dating tinape ang pong alak, at aduan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan. Kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yain kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batnaning hapunan, kinuha ng kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyening kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan.
Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang tulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa, at ding kaya kaming miyang ubie. Ganakan mo na ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapag mulalan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngani ponting metong familia, abi-abi tamong mi panalangin king Dios, karing manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Anti ing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipaisawul kintukso. Ngunay hapus mo ano, hapus mo kami ing maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nung nalawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan, At keka, antimori. matula tayo pong ibiyangin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po, kaya kayongan, peace be with you po. Kapayapan po.
Kini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad mo, itamong tatagkilana ning Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Dakala po rin kaya katamong kapabaluan, sana po atin kong pasensyang makirandam kareti. Mumunandili burikula mo pong pasalamatan, maragul, malalam, dakala ka pasalamatan, deta pong migrit ka na ko, anyang milabas sa birthday ko po, anyang June 14. Angga po napon, ating pang mag-greet, ating pantatagal, ating pang babiregalo, ating pa pong padalang bulang lang hanggang napon. So dakala-dakal pong salamat, makatouch po, ingkaya kayong ganaka kanako. Pasalamatan tala rin po ring Thursday group. No mayayawos Thursday ngayon, Miyerkules no maglinis, ang po Sabado. Dahil pong grupong maluwat ng maglinis kaya kimpisang banta mo. Dakala-dakal pong salamat kaya kayungan. Ang po po karing dalakitan, king ngalangang ganang saup, king kaya katamo pong parokya. Kay ba't kayong tutuking Domingo po, magumpisa na ing dalo baryo ng Santiago. Pamagbisita ng Santiago karenggang baryo, apulong aldoy po iting lilibot ya karing baryo yu, anting pamagsadya king daratang ng kafiestan. Impamandalo na pong Santiago ngeni aliwaya. Kaya beya po ing kayang relic, itang malating bahaging ning butol na binye na kaya katamo ning Roma. Abe tayo pong maglakbe ita, karing balang baryo. Pero uli kaya rin po pangabengi, uli hanggang pamayayari ing kayang lulanan. Keng fiesta po, July 25, karinya po mibili, itang talagang lulalana, niting relic ng Santiago, ketang dating pipagbinyagan tamo. Ayusan tayo mo po ita. Kaibat po, ining Columbari, ining phase 1, mayari na po. Kaibat fiesta, July 26,
Pwede yun pong retang mekasali, pwede yun pong ilulan, din kaya kayo miyaubi, karetang lulan na nanda king Columbario. King sementeryo po, panyad ko yung paumanhin, gagawan miya po. Eko po mainip, mayari la retang apartment, masimento yung dalan, ban kanita masalesen akong makalakad po. Ditak mo pong maganakang paganaka king sementeryo. Ing buong sementeryo po, bisa ko oli, kenyang Santa Iglesia. Ing Santa Iglesia, yang tatalan king titulo. Dito pong miyabye papil ke kayo, ela po titulo. Dirinan na kayong karapatan, gamitan niya, kabang atin kong mete, kabang atin makalibing ka rin. Pota pong eyo na gamitan, potang makukay ketiyo kay, eye po pwedeng pisali, uling eneman titulo yung tatalanan niyo, may balik ya po king Santa Iglesia. Buri ko mo pong samasnan inge gana-gana, denggang kontrata yo, denggang papilyo, ilwalyo po potangkay palitan talangan, baka nita midinan kong bayong kontrata, karing mete yung makaburol, makalibing king cemetery. Okay po? Kalupa na po nining basketball court kaya ning harap. Balutangan po kanyang Santa Iglesia yan. Ayusan milamo po ring papel, ban kanita, may balik ya kaya katamo. Kung buburi po ta dating yung panahon, nakalinuwan then ang barangay council, karela, makanya po. Buri ko mo pong ayusan ing gana-gana. Sana po ang tabayanan niyo ko kaniti. Okay? Tutuki po. Mangumbira ko pong artists. Detang biyasang mandukit, detang biyasang mag-drawing, detang biyasang mag-painting. Balo ko po dakal keti betis, matuwa anak, basta biyasa kong gumulis, agkatanda ko po. Keng July 6, kay bat na ning misang alas 6 ning abak, may pulong tamo. Pisabyan niya at panigobra niya, itang babalakan tamo pong mural. Painting, maragul, ketang lele stage, nung nukarin pinturan tangan, ipaint tangan, hinggang kulturang betis, hinggang ugaling betis, hinggang kaugalyan betis. Man kanita ding dadalan aliwa mo itong altaryang paniglonda. Londa ita, akit de, nino, ring taga betis. Okay po? Kaya July 6, agatan ko po, magalmusal tamo po keti kay bat na ning misa. Makanyan muna madburet ang interesadong mag-aral pamanigtig kampana. Tutong pamanigtig kampana, lawene po nitang Odon Santiago, ring kampana ngeni, kay ba't po mag-set kaming schedule para retang bisang mag-volunteer, EMDC or nights, kim pamanigtig kampana. Atin la pong meeting ding media, kay ba't na ning misang alas 9, ang po ring formation group. Kay ba't po pakisabi ng mon ini. Okay mo pong bubulusyoring asiyo keti, dadalayo keti, pero eyo po pataklanan keni. Yung kay dalayo keni para taklala keni, makisabi ko po may palipo. Kasi po kano po ta mag-grass kate Raymond, maralas tura na yung takla, tatalam si kaya at apapangana yung takla. So pakisabi po, okay, iwasan tamo pong manaklala kening paligid din kaya katamong aso. Pati po rin aso ko. Okay? So, dito mo po at dakal pong salamat kaya kayangan. Talakad na po para kintauling panalangin. At para karing intensyon tamo, ating intensyonan iting kaya katamong parokya, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, king ginong Diyos at kaya ka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ni ngatyan mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini po ing simplita mong assignment ngening parumingo. Eyo po bibili, talnanan kong gamat ning asawa yu, amporing anak yu, buong parumingo. Hanggang matudtud kayo, eyo bibili gamat. Okay, ito mo po, salamat po.
Ating Ginoo manatili kaya kayongan, at kaya ka antimurin. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. May payabak po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po ang muli kayo. Good morning po.